Guhaye ikaze kuri Toka Sport ubuzima kabisa ewana n'amakuru ewana agezweho cyane ku Mavubi ari bukine na MAROC ewana byose tugiye kukubwira uko bimeze abakinnyi bubanzemo nkubutse gukora subscribe share like na comment kuri YouTube channel Toka Sport ubuzima ko urabona amakuru yose agezweho ziriho ni zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru turi kugezaho rero ibigwi n'amateka by'u Rwanda na MAROC turakubwira byose uko bimeze ni nako tuza kukubwira Amavubi yagejejweho ubutumwa bwa Perezida Kagame Paul Kagame perezida w'u Rwanda rero kadutangire rero Minisitiri wa Siporo Munyangaje Aurore Mimosa yaganiriye n'abakinnyi b'Amavubi bari muri Cameroon kuri uyu wa gatanu rero abagezaho ubutumwa bwa Perezida Paul Kagame bubifuriza intsinzi ikipe y'igihugu ifite umukino wa kabiri wo gutsinda mu itsinda C rya CHAN 2020 kuri uyu wa gatanu rero ukina na MAROC guhera saa 12 hifashishijwe ikoranabuhanga ry'amashusho rero Minisitiri wa Siporo Munyangaje Aurore Mimosa yaganirije abakinnyi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu agezaho rero ukuntu bimeze rero katukubwire nk'ibintu rero ndi kubona rero abantu bya sportif muvuga ati ngo match ngo urebye ngo urabona ikipe iri butsindwe na n'utuntu tugiye gufata ubundi muri football abantu ibintu bitatu ushobora kuba ati ikipe ifite amahirwe wenda igatsindwa ishobora kuba ifite amahirwe menshi cyane ku rupapuro fatinga iratsindwa ntabwo biba ari fresh kuko iri bavuga ko iri butsindwe nta nubwo akirwi ihatana ngo ijye mu kibuga itanga ikintu rero ibyo ni ibintu tugomba gusiga byo ngibyo tukabakoza tubisibaga ku makipe yacu dufana y'amakrebe tukagera ku ikipe y'igihugu rero tukabyihora tugatahiriza umugozi ndumva byumvikanye neza rero binyujijwe ku rukuta rwa Twitter Minisitiri wa Siporo ageze ati Munyangaje amaze kujyana ikiganiro n'abana abakinnyi b'Amavubi ageze aho ubutumwa bwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika abifuriza intsinzi mu rugamba rero bariho baharanira ishema ry'Abanyarwanda bifurije intsinzi ku mukino wa none rero za kwihuza na MAROC ikipe y'igihugu yari yatangiye irushanwa na Uganda ubusa yanganije ubusa ku busa umukino wabaye rero kuwa mbere kapiteni w'Amavubi Sende Jacques yatangaje ko uyu mukino wa kabiri bafite intego yo kuba kabiri imbaraga bari bakoresheje ubushize cyane byitezwe ko kuri uwo mukino rero hakorwa impinduka imwe mu bakinnyi bashobora kubanzamo Sugira Ernest agafata umwanya wa Iradukunda Bertrand wari wabanjemo kuri Uganda Kwizera Olivier arongera gutangira mu izamu imbere ye muri defense rero Mutsinzi Ange na Manzi Thierry mu gihe ku mpande hatangira Ombolenga Fitina na Iman Shimwe Emmanuel kabisa mu gihe tujye muri mediane Niyonzima Olivier na Kalisa Rashid bashobora kongera gutangira hagati nyuma yaho gato Hakizimana Muhadjili igihe batatu imbere ari inshuti Dominique Savio Tisende Jacques na Sugira Ernest kabisa iyo rero ni ikipe y'Amavubi iza kubikina na MAROC rero ibihe by'ingenzi byose biribuze kwa kuri no match turakubwira neza kabisa ukuntu match yarangiye ewana kantu kose ko kandi uragakurikira muze gukora subscribe share like na comment kuri YouTube channel Toka Sport ubuzima rero abakinnyi b'Amavubi rero bagezwaho ubutumwa bwa Perezida Kagame bufuriza intsinzi ku mukino wa MAROC rero murabona barameze neza cyane ni nako rero Minisitiri wa Siporo Munyangaje Aurore Mimosa nawe yaganirije abakinnyi b'Amavubi hifashishijwe ikoranabuhanga ry'amashusho nawe rero akaba nawe yabageneye ubwo butumwa rero mwabwumvishe haruguru nako rero umutoza amashami Vincent na kapiteni Jacques Tuyisenge baganiraga na Minisitiri wa Siporo Munyangaje Aurore Mimosa kabisa akaba ari Minisitiri wa Siporo rero niko byari bimeze cyane murabibona neza rero abageze ku ikipe y'igihugu rero tukubwire ibigwi n'amateka by'u Rwanda rero na MAROC muri CHAN rero nabyo katorero tukaba tutabikubwiye mu mikino ya mbere muri iri tsinda MAROC yatsinze igitego kimwe ikipe y'igihugu ya Togo ni mu gihe mu wundi mukino ikipe y'igihugu y'u Rwanda yanganije n'ikipe y'igihugu ya Uganda nyuma y'umukino w'umunsi wa mbere mu itsinda C MAROC ifite umwanya wa gatatu wa mbere n'amanota 3 ndetse ikaba izigamye igitego kimwe mu gihe u Rwanda na Uganda byanganije inota rimwe kuri rimwe rero u Rwanda n'urwa kabiri Uganda ni gatatu tugidafite inota na rimwe n'iyanyuma muri CHAN 2014 rero muri Sudani u Rwanda rwari mu itsinda D ariko rwasoje ari urwa nyuma kuko nta mukino n'umwe rwigeze rubasha gutsinda icyo gihe u Rwanda rwari ruri kumwe n'ibihugu nka Angola Tunisia na Senegal ariko MAROC yo ntiyigeze yitabira uyu mukino rero kabisa muri iryo rushanwa rero u Rwanda rwatsinze Ivory Coast igitego kimwe ku busa rutsinda Gabon ibitego 2-1 ni mu gihe rwatsinzwe na MAROC 4-1 mu gihe MAROC yo yatsinze u Rwanda ibitego 4-1 itsindwa na Ivory Coast 1-0 mu gihe yanganije na Gabon 0-0
nubwo u Rwanda rwageze mu cyiciro cya kane rwasezerewe n'ikipe y'igihugu ya Repubulika hano mu demokarasi ya Kongo yitsinze ibitego 2-1 muri CHAN 2018. U Rwanda ntirwigeze rubasha kurenga amatsinda kuko aho rwari mu itsinda C rwabaye urwa gatatu n'amanota 3. Nguze gukora subscribe nawe mu kanya nyuma y'Amavubi, ndabafurije intsinzi mwese.